unai minista wa nthi cia Afrika ya wumiloni wa syua na isio ila numu Penina Malonza niwatangaasa kana akethiwa ayukitia kivila cha Ungavana kauntini ya Kitui ungu wa Kyama cha UDA unyuvanini munene wa mwaka wa 2027. Malonza niwaweta kana uthukumi wake serikali nene na ila ya kaunti ya Kitui munini wa governor 2013 nginya 2017 ni ukosi wa kuyana kana nutonya kutwaisya uthukumi wa kaunti na mbe aiweta kana ndesi wakakukitia kivila cha ndongo yaka ingi na niwe yumbaniti kusembanya na onthe alame kwenda kivila cha ugavana Kitui. Malonza ingine wasia ona ivinda wenza wa serikali nukwendea na kuthukuma nthi aimakulia makwatembau serikali ya President William Ruto. Onesmus Chalo nukulivoti Kapindane kamwe matongo Kitui mananite wendwa kukita kivila cha ugavana kauntini ya Kitui unyuvanini munene ula ukite matuko na manasongana kivalua nokena maingeveya bala ateti maende na kwiyongela nthini wa masemba asu kine tinaolona minista ngwatanio sendese wumiloni wa syua na isio ila numu mwandu Penina Malonza kutangaasa kukita kivila cha ugavana Kitui ungu wa Kyama cha UDA unyuvanini ula ukite. Malonza niwawetakana uthukumu wake ta munini wa gavana Kitui vamwe na ta minista ni ukusi wa kuyana wa kuosa ovisi wa gavana na kusonja Kitui nambe chandi ya tene ni wengi wa dirikuniwe simuniwa nukiti kivila cha gavana na mungu keta bagi mwachamu ningi ome musuka wita wa William Ruto neti kivila cha women rep na mwaka nyekula ambao saa nyukitia minista aina ngisa wakakone ukakumweja chao omba ni reo na waiku tunga change mewa ngiwa ndizini mbaikiwa itatunga change niye ni muhini amen ona ito titunga tema lukinetie na nini dakambizi Malonza nwaweta kwile anayo minista ndamba kusiokea kukita kivila cha ndongo ya kaingi kauntini ya Kitui ketho ipambana na alama ketho makwendo visi wa gavana kauntini ya Kitui mwaka wa 2027 kila mwena numa Kitui ni kuwasaidia na kile kuzobika bumu ino na Penina Malonza imuteria ndaka amuteria ine nenese ndetu kinete netu edwene ando maitalwa Penina no atalo kwa siana yazio ingonzeo yotedia Kitui mama nyenja mwiluti na mongo ni mumbisi ona ni deputy governor wenyu na lukumana yenyu nesa na support mutumia malombe nesa na tuwa mtu kuma tawa imweka na imwesamu ona kwitha uthukumi wake na serikali yao yunambia kuungama niwendea na kukunea maleve serikali isu na kukulia mbaya mukambe kwa tembau serikali ya Kenya kwanza. Ona wihovo Penina wetakika mindani kala wavingwa wala nyomweu wawei wangu kukwesela tusuivala ikundisya amwaitu Kitui sia kwata tusingili 5 kuma kwake tanziemwe ya kumeke vinya kwesela weini wangu kum tuyulua project ye mwene ni mwesene no kieku onatwika cabinet secretary na ona wala ndia weta balasani ama kikuso ni mesi nina meyenga mete nguku wei wangu ku na tunaseka na ikundi situ o ila sako situ tunanenge matangi vile tumo yetu sui kila kikundi kenuke na ya na imwe ya tusui uti moradi musio Tilivota vilingwa Movo Motongoi TV Onesmus Chalo.